Šimana Malovina, bjaše protiv Amijeta i od 4. noći snati dođe on njima vodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše utvara i od straha kriknuše. A Isus im odmah progovori hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati riječi Gospodine, ako si ti zapovjednik da dođe gdje bi povodi. On reče dođi i Petar sviđe snadete vodeći po vodi, ode Isusu. Ali, kad spasi vjetar, okaži se, hoćete dobiti te kripne, Gospodine spasi me. Isus odmah prođe ruku, dohvati ga i kaže mu, malo vjerni, a zašto si to sumnjao? Petar uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklonenu se vidice, govoreći u istinu, ti si sin Božji. Pošto te poliše dođe na kraj, u Genezare. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju, pa razgleda se po svetovnoj okolici. I donosili su mu sve bolesnike, te ga moljavu, da se samo dotakne stupa njegove palice. I koji bi se dotakli, oni bi pozdravili. Riječ Gospodina. Slava tebi, Hriste.